Mislim da je vrijeme da počnemo, znači dobrodošli na ovaj današnji webinar iz serije webinara koji redovito organiziramo u CAD/CAM-u. Ovaj put na temu materijalnih modela u Abacusu. Webinar će trajati oko 35 minuta, tamo negdje a nakon tog webinara imat ćemo vremena za daljnu raspravu. Ja sam Marko Vrh, neki smo se već sreli, s područjem numeričkog modeliranja bavim se više od 15 godina, a u CAD/CAM grupi zadužen sam za tehnički dio područja simulacija. Za danas sam pripremio pregled i primjenu nekih od najčešće korištenih modela materijala u simulacijama. Kao što vjerovatno svi znamo, pravilno modeliranje materijala jedan je od najvažnijih aspekata realnih rezultata simulacije. Prvo ćemo općenito pogledati neke inženjerske materijale i modele ugrađene u Abacus, a zatim ćemo detaljnije proći kroz modele koje sam izabrao, znači kroz elastičnost, hiperelastičnost, viskoelastičnost, plastičnost, puzanje, hidrodinamiku i modele oštećenja materijala u Abacusu. U CAD/CAM-u organiziramo i tečajeve iz ovih sadržaja, pa ako vas neka tema od tih koje ću danas predstaviti detaljnije zanima, bit će nam drago ako nas kontaktirate. Ako pogledamo neke od najčešćih materijala s kojima se susreću inženjeri, oni se mogu grubo podijeliti na metalne materijale, razne umjetne mase i gume. Graditelji se bave i betonom, možemo se baviti kompozitima, možemo susresti materijale u tekućem stanju, bilo neke tekuće paste ili u gradnji je to recimo mokro tlo ili blato, ili su tu samo polimeri na visokim temperaturama. Znači polimeri, uzmimo termoplast poput polietilena, ponašaju se poput tekućina na povišenim temperaturama. Svatko tko je baš malo pogledao Abacus brzo je otkrio da ne postoji biblioteka materijala u smislu komercijalnih oznaki ili bilo što slično. Na raspolaganju mu je biblioteka svojstva, znači biblioteka nekih modela i korisnik stoga mora znati kako se materijali ponašaju na različitim temperaturama i u drugim okolnostima, te odabrati i kalibrirati model materijala. Osnove ovog rada također ćemo pokazati iz dvije kratke demonstracije u nastavku. Ako započnemo s najjednostavnijim, a vjerovatno najčešće korištenim modelom, to je modelom linearne elastičnosti, naveo bi samo neka njegova svojstva i to znači da je odnos deformacija i naprezanja linearan. Taj model može biti izotropan, može biti ortotropan ili čisto anizotropan, što znači da je ta krutost materijala u različitim smjerovima različna. Elastična svojstva mogu ovisiti o temperaturi ili varijablama, znači ako samo par napomena. A ono što se po mom iskustvu ponekad zaboravlja u praksi jest da je njegova primjenljivost ograničena na male deformacije. Teoretski samo beskonačno male deformacije, jer se u formulaciji tih malih deformacija zanemaruju drugi derivativi polja pomaka. Dakle, čim su te deformacije konačno velike, već radimo neku pogrešku. To je međutim u granica prihvatljivog za praksu, sve dok su te elastične deformacije negdje manje od 5%. To vrijedi za metale i za druge materijale sa visokim modulom elastičnosti, ali ne i za materijale iz umjetne mase, jer oni imaju znatno niži modul elastičnosti i veće deformacije. U osnovi moramo biti samo svjesni ovih ograničenja. Ako u simulaciji dobijemo ili očekujemo velike deformacije ili nelinearni elastični odaziv, što je uobičajeno za gume, silikone i slične materijale, moramo koristiti hiperelastični materijal.
Hiperelastični model materijala, to je ova jednačina, temelji se na nekom matematičnom zapisu energetskog potencijala u ovisnosti od deformacija. Točnije od invariant tenzora deformacija. A derivativ tog potencijala po deformacijama definira naprezanja. Sada kako bi se mogli laže koristiti i kako bi dobro razumjeli kako to upotrebljavati, dobro je razumjeti kako su postavljeni ti modeli. Znači, postoje dva pristupa. Jedan je fenomenološki, to znači da napišemo neku matematičku funkciju koja izgleda približno točno, obično su to neki polinomi, neovisna je od koordinatnog sustava, zato koristimo ove invarijante, i na nju pridodajemo neke slobodne koeficijente. I tako su bili postavljeni svi ovi modeli, osim modela Baruda-Bois-Neo-Hookean-Van der Waals, koji su barem u osnovi temeljili na pretpostavkama o deformaciji molekula. Ali i ovi imaju pridodane slobodno koeficijente. Znači, ovi koeficijenti u funkciji ne predstavljaju neku fizikalnu veličinu, već ih je potrebno odrediti kalibriranjem modela prema eksperimentu. Srećom, Abacus ima ugrađenu optimizacijsku shemu koja radi na smanjenju zbroja kvadrata odstupanja za neka vlačna i tlačna za neka ispitivanja u vlaku i u tlaku. Znači, za jednoosni test ovdje, za neki ravninski test naprezanja ili plane stress, volumetrijski test. Znači, ako imamo, biaksijalni test, znači ako imamo mogućnost ovo napraviti, to je dobro, jer nam ti testi daju više tih krivulja u prostoru glavnih deformacija na koje kalibriramo tu hiperelastičnu funkciju, a ostatak prostora pokrivamo sa tom formulacijom hiperelastičnog modela. I također su za nekompresibilne materijale, na primjer gume, neke kombinacije ispitivanja suvišne, jer dodaju samo hidrostatički tlak nekom drugom ispitivanju, što nema utjecaja na deformacije nekompresibilnih materijala. Stoga ima smisla birati između, recimo, jednoosnog vlaka tu ili biaksijalne kompresije i slično. Znači, ne treba raditi sve testove jer su neki suvišni. Prije nego nastavimo s demonstracijom kalibracije hiperelastičnog modela, želio bih naglasiti da hiperelastični modeli mogu imati područja na kojim se javlja materijalna nestabilnost. To je naravno zbog upotrebe nelinearnih funkcija, znači tih polinoma za ponašanje materijala, i može se dogoditi da na nekom određenom području, recimo tu, naprezanja padaju sa povećanjem deformacija. Znači, to je ta nestabilnost. I u implicitnoj simulaciji u Abacus standardu rezultirat će to kao problem s konvergencijom. A u eksplicitnoj kao pretjerane ili ekscesne deformacije elementa, znači u svakom slučaju dobit ćemo error. Stoga vrijedi preporuka za korištenje najjednostavnijeg mogućeg modela koji na zadovoljavajući način opisuje ponašanje materijala. Evo, došli smo do prve demonstracije ili nekog primjera gdje ću pokazati kako Abacus kalibrira taj materijalni model. Imam već pripremljen jedan model brtve koji ću stisnuti i cilj je tu da se dobije materijalni model iz podatka iz testa. Znači, ako pogledam tu materijale, imam već definiran neki materijal, silikon, ali ta materijal nema još nikakvih svojstva. Tako da potrebno mu je definirati, budući da su to neke velike deformacije, hiperelastični model i načelno izabrati koju funkciju želim upotrijebiti. Na početku možda i ne znam koju bi upotrijebio, pa kažem unknown, znači neću još birati, nego ću koristiti više njih, pa vidjeti kako se poklapa sa eksperimentom.
A ovdje imam opciju da dodajem test data. Znači, dodat ću, recimo, uniaksijalni test, znači test nekog, jednoosni test vlaka. Imam već pripremljene podatke. Ovo su ovi podatki, znači za silikon. Tako izgledaju. I tu vidimo da je potrebno dati nominal stres i nominal strain, znači ovaj inženjerski strain stres krivulju. Pa reći ću da imamo sreću, pa da imamo još podatke za biaksijalni test. Ovo je taj equibiaxial silicon test. I slično imamo podatke kako se materijal ponaša ako se testira biaksijalno. I kad imam te podatke, pitanja na kraju. Da. Ako onda idem napraviti evaluaciju, znači evaluate material, imam tu funkciju, i kažem ovaj test data za source uniaxial, biaxial, imam samo od 0 dalje, pa ću i izrisati ova dva testa od 0 dalje i izaberem još strain energy potencijale. Znači, to su ti modeli koje izaberem za formulaciju. Imate već nešto izabrano, pa recimo izabrat ću još ovaj reducirani Yeoh model, znači polinomski model koji je reduciran, pa recimo još Marlow. Marlow je model koji uvijek odlično pokrije jedno, znači taj vlačni test, znači u jednom smjeru, jednoosni. I sada će Abacus u pozadini zavrtiti optimizaciju. Znači, optimirat će one koeficijente modela tako da se što bolje pokriju sa testom, da se model što bolje pokrije sa testom. Tu imam report o stabilnosti, znači ovo o koeficijentima, tu su ti koeficijenti koji u principu ne znače nam ništa. I tu imam, znači, neki report gdje se pojavi nestabilnost, znači kod kojih straina u nekim tim standardnim testovima. I vidim da je ovaj polinomski je već kod nekih većih deformacija nestabilan, i slično za Ogden. Ovaj reduced polynomial svuda je stabilan for all strains, što je Abacus testirao za te teste, i Marlow isto. Marlow će biti uvijek stabilan i onda možete pogledati kako se recimo pokriva biaksijalni test. Ovo što je crveno je eksperiment, a ostalo su modeli. Znači kako se pokrivaju modeli u biaksijalnom testu i kako kod uniaksijalnog testa. Ono što vidimo je da tu se ovaj Marlow, taj plavi, pokrije odlično jer je takva njegova formulacija, a ostali imaju malo devijacije i na taj način izaberete. Recimo, jer su bila stabilna, znači Marlow i Yeoh model, možda je dobro izabrati jednog ili drugog, recimo Yeoh, i onda u materijalu izaberem ponovno samo onog koje mi je, znači recimo reduced polynomial sa test data koji mi je pokazao se kao stabilan i dobar. Evo, ovo je na brzinu. Znači vi možete pretestirati više tih materijala i pogledati kako se ponašaju i recimo onda u tlaku i kod drugih testa i izrisati si krivulje. Kad ovo napravim i proračunam taj model, recimo imam
onda rezultate. Samo sekundu, evo. Tog stiskanja, znači ovo je taj primjer gdje se ta silikonska brtva stisne i vidim da su same deformacije, recimo glavne deformacije, ranga skoro 70%. Znači ovaj primjer ne smijemo modelirati sa small strain elasticity jer ćemo teoretski dobiti preveliku grešku. Nastavljamo dalje sa drugom svojstvom, znači koje ćemo obronavati i prikazati isto jednu malu demonstraciju. Ovo je viskoelastičnost. Znači to je vremenski ovisno ponašanje materijala kada na primjer kod opterećenja ili rasterećenja dio deformacije zaostaje. Praktično materijal zaostaje za promjenom stanja naprezanja. Ovaj viskoelastični učinak pojavljuje se recimo u polimerima, u staklu, u gumi, u različitim pjenama. Zamislite recimo spužvu za brisanje table, odnosno ploče. Nakon deformacije vraća se u prvobitno stanje, ali sa nekim vremenskim odmakom. Sada, važna posljedica te viskoelastičnosti je i opuštanje ili relaksacija naprezanja. Ako, na primjer, pritegnete neku polimirnu vez, bilo koju, može klip, vice ili slično, oni će poslije malo popustiti zbog opuštanja naprezanja. A viskoelastični modeli mogu vam predvidjeti ovo opuštanje. Sada, ako malo produžim ovaj dijagram u smislu uklanjanja opterećenja koje je bilo na početku zadano, dolazi do potpunog oporavka ili povratka u početno stanje. O pojavi ovog vraćanja ovisi da li govorimo o viskoelastičnim materijalima ili o viskuznim tekočinama ili čak o plastičnom puzanju, o čemu ćemo kasnije razgovarati. Kada se opterećenje ukloni, polimeri kod normalne niske temperature i vulkanizirani elastomeri, recimo guma i silikoni i slično, vraćaju se u svoj izvorni oblik. Dok se, na primjer, nevulkanizirani elastomeri ili staklo i polimeri kod visoke temperature ponašaju poput viskuzne tekočine i ne vraćaju se u svoj izvorni oblik. Sljedeća posljedica te viskoelastičnosti je i pojava histereze i prigušivanja, gdje se dio energije pretvara u toplinu tijekom opterećenja i rasterećenja. I Abaqus ima i jedan model za tu histerezu i možete modelirati i taj fenomen. To je samo napomena. Sada, ako pogledamo te modele, znači model linearne viskoelastičnosti koji je ugrađen u Abaqus, generaliziran je Maxwellov model. Na ovoj slici se može vidjeti naravno schematski jednodimenzionalni prikaz. Korisnik može koristiti više ili manje tih prigušica sa različitim karakteristikama. I onda se to u matematičkom smislu pretvori kao članovi modela koji definiraju vremensku ovisnost modula smicanja i modula kompresije. Za nekompresibilne materijale, recimo gumu, obično je dovoljno modelirati samo vremenski ovisan modul smicanja. Znači taj dio je dovoljan, a sa desne strane možemo vidjeti gdje se aktivira taj viskoelastičan model koji može nadograditi ili linearnu elastičnost ili hiperelastični model, što je češće. Znači na jednu i na drugu opciju ide još taj Prony Series Viscoelasticity model. Parametri visko dijela obično se kalibriraju izravno iz testa. Znači korisnik definira ili krivulju opuštanja ili krivulju puzanja. Znači nekako normalizirano ovo. Ovo je potrebno definirati, izračunati i definirati. I onda Abaqus optimira
koeficijenta modela. Tu je prikazan test smicanja, ali podatki o vlačnom ispitivanju mogu se isto dati izravno u model za nekompresibilni materijal. Evo imamo sada ovu drugu demonstraciju, jedan kratki primjer kako izgleda modeliranje visko dijela. Primjer od prije, ali dodat ćemo viskoelastičnost. Znači ako pogledamo ovaj model za silikon, imamo samo hiperelastični model, a nas zanima recimo kako vremenski pada, ne znam, pritisak ili tlak na površini. Znači treba modelirati viskoelastičnost. Tako da ću toj hiperelastičnosti dodati još viskoelastični dio. U time domenu možete definirati naravno direktno i ove članove ove vrste, ali to je teško je to dobiti. Tako da ćemo reći, ok, mi imamo na raspolaganju ovaj relaxation test data. Znači ovo kako modul pada sa vremenom kad je opteretimo sa pomakom. Kad materijal opteretimo sa pomakom. Tu možemo definirati koliko tih članova te vrste želimo imati, znači modela koliko, i recimo ovo je maksimum, znači on će do tamo ići, znači recimo uzmemo 5 tih članova, znači u vrsti, i ovi error ćemo malo smanjiti, ovo što je defaultno nastavljeno za root mean square. I ubacit ćemo ovaj dio relaksacije. Vidjet ćete kako izgledaju podatki. Znači 1. Ovo su sada podatki, znači koji je normalizirani strižni modul u zavisnosti od vremena. Znači na početku je normalizirani 1, a onda sa vremenom pada, i to su naši podatki. Ako sada idem napraviti evaluaciju, znači uzet ću ne hiperelastic nego viscoelastic, evaluation, test data, shear, možemo nacrtati, ovo je samo za nacrtati još script data. Napravimo optimizaciju tog modela u pozadini. Ovo su podatki, znači tog modela, znači potrebni su je bilo 4 tih članova modela, i ako pogledam vidim da se jako dobro pokriva krivulja relaksacije koja dođe iz modela, pa sam test. Znači ovo što je na početku, ovo je samo zato što fale tu pike, inače se to jako dobro pokriva. To bi vam mogao pokazati, ali da ne trošimo previše vremena jer imamo još puno toga. Pokazao bi vam samo još rezultate. Znači, evo vidi se kako se stres relaksira, znači kako se naprezanje relaksira. Ovo stisnemo, a zatim se kroz vrijeme relaksira. Idemo dalje, pa ako nam na kraju ostane možemo ovo pogledati. Poglavlje o viskoelastičnosti zaključit ćemo samo informacijama o modeliranju temperaturne ovisnosti. Sad kod povišenih temperatura viskoefekti se javljaju brže. To je recimo ovo puzanje i opuštanje su brži, i osnovni model kako Abacus skalira vremensku skalu kako bi uhvatio taj efekt, to je takozvana superpozicija vremena i temperature. Znači kod viših temperatura praktički vrijeme brže teče. I tako izgleda ovo skaliranje u logaritamskoj skali. Dakle, ovisno o temperaturi se pomaknu krivulje brzine padanja elastičnih konstanti. Abacus ima ovaj Williams, Kendall Ferry i Arrhenius
funkciju za shiftanje tog krivulja. To su dvije najčešće korištene funkcije za superpoziciju vremena i temperature. I s time bi završio poglavlje o viskoelastičnosti. I dalje nastavljamo sa područjem plastičnosti, modeliranjem plastičnog ponašanja. Ovaj dijagram vjerovatno svi poznajemo iz jednoosnog ispitivanja koji ima, znači metala koji imaju izraziti prelaz od elastičnosti do plastičnosti. I pri opterećenju smo prvo u elastičnom području, zatim materijal počne plastično teći, otpor se polako povećava što se naziva plastično učvršćenje. Kada se rastereti, elastične deformacije se vraćaju, a plastično ne. I kada se ponovno optereti, granica je tamo gdje je bila prije. Sada plastičnost se u Abakus uključuje sa naredbom plastik. Ta uvijek ide u paru s linearnom elastičnošću, znači elastik, plastik. I budući da elastične deformacije u metalima nikad ne prelaze 1%, ovo je čisto opravdan izbor. U naredbi plastik trebamo navesti takozvane true stress strain podatke, a ne inženjerskih. I oni se mogu dosta lako izračunati iz vlačnog ispitivanja, ali naravno kao uvijek tu se pojavljuje prvi izazov koji je rezultat neckinga ili plastične nestabilnosti u testu. Problem je u tome što se nakon neckinga deformacije lokaliziraju i tamo je sakriven veliki dio krivulje plastičnosti. Znači imamo neki necking, vidjet ćete poslije primjer. I onda te informacije se ne mogu na jednostavan način dobiti iz testa. Evo primjer za čelik IC304 kojeg smo istraživali s kolegima. Možemo vidjeti kako necking, ovaj mali dio tu, sakrije gotovo polovicu krivulje očvršćivanja. I te ekstrapolacije krivulje očvršćivanja prema različitim jednadžbima nam, međutim, može dati sasvim pogrešne podatke. Stoga, ako modeliramo procese formiranja metala gdje se u simulaciji postižu visoke vrijednosti plastičnih deformacija, potrebno je uzeti u obzir tu činjenicu i možda napraviti neki dodatni test, poput smicanja, što je bio tu primjer, ili kompresije, ili možda simulirati to područje neckinga i dobiti van podatke o učvršćivanju, ali ništa od ovoga nije čisto jednostavno i brzo, ali može se izvedljivo. Sljedeći učinak, znači svojstvo koje se može vidjeti na primjer kod hladnog valjanog lima koji se nalazi u velikom broju proizvoda, jest fenomen plastične anizotropije. Dakle, u različitim smjerovima materijal se ponaša različito u pogledu granice plastičnosti i posljedično učvršćivanja. Ovo je recimo realan primjer. Abakus ima ugrađen Hilo anizotropni model koji je podan ovom jednadžbom i uključite ga opcijom potencijal pod naredbom plastik. Međutim, moramo dati 6 omjera između granica plastičnosti u različitim smjerima. R1.1 do R3.3 su omjeri za normalna naprezanja, a R1.2 i 1.3 i 2.3 omjeri su za smična naprezanja. Sada, gdje ih možemo dobiti? Postoji nekoliko načina. Jedan je mjerenje i usporedba početnih granica plastičnosti, drugi je proračun iz Langfortovih koeficijenta, a jedno i drugo može dati znatnu pogrešku u predikciji, tako da smo s kolege i ja sugerirali da je vjerovatno najbolje uzeti u obzir tijek cijelih krivulja u različitim smjerima, barem do točke neckinga i tako dobiti znači ove konstante tih modela. Sljedeće svojstvo kod metala, kad smo već kod plastike i metala, koje ćemo na brzinu pogledati, jest Baushingerjev efekt, odnosno kinematičko učvršćivanje
koji dolazi u obzir kod cikličnih opterećenja. Stvar je u tome da na početku u ciklusu granica plastičnosti, na povratku je granica plastičnosti niža nego što bi se očekivalo kod izotropnog očvršćivanja. I ta ciklus se također stabilizira. Sada, matematika tu iza je dosta komplicirana, a Abacus ovo svojstvo modelira backstress tenzorijem alfa, to je ovaj unutar tu, kojeg oduzima od naprezanja, a razvoj ovog tenzorija znači vodi se diferencijalnom jednadžbom koja opet sadrži slobodne koeficijente koji se određuju iz ispitivanja. Iz kojeg ispitivanja najbolje u idealnom, naravno iz nekih cikličnih testova. Tu je jedan primjer iz literature, ali međutim tako istraživanje zahtjeva prilično vremena i prilično resursa, pa ćemo se tu više manje samo informirati da to postoji i da se može modelirati i ta svojstva. Kao što vidimo i kod metala modeliranje se može brzo zakomplicirati kada imamo neke složena opterećenja. Također može se modelirati i utjecaj temperature i brzine deformacije na plastično tečenje materijala. Znači temperatura smanjuje približno linearno negdje granicu tečenja, a ova brzina ju povećuje. U Abacusu imate mogućnost uključiti krivulje koje ovise o temperaturi i brzini. To je jedna opcija recimo, a druga mogućnost je upotreba Johnson-Cookovega modela. Ovaj u zaključeni oblik već ima tu ovisnost uključenu u formulaciju. Dopustite mi da još spomenem nekoliko naprednih opcija dostupnih u Abacusu. Znači, s ove lijeve strane imamo mogućnost annealinga. Šta taj annealing znači? Ova opcija briše cijelu povijest izotropnog i kinematičnog očvršćivanja u trenutku kada se u simulaciji postigne propisana temperatura. I također ova ekvivalentna deformacija vraća se na vrijednost 0. Znači, to nam je jedna opcija još dodatna, a sa druge strane možemo uključiti inelastic heat fraction gdje se uključuje opciju unutarnjeg stvaranja topline zbog neelastičnih deformacija materijala. Došli smo do kripa u metalima. Znači, ukratko ćemo pogledati ovo puzanje i kao što sam spomenuo negdje na početku, to se javlja u metalima pri povišenim temperaturima i razlikuje se od viskoelastičnoga po tome što su tu trajne deformacije. Još nekoliko jednadžbi radi lakšeg razumijevanja. Ovdje je predstavljen najjednostavniji eksponencijalni zakon za izračunavanje ekvivalentne brzine puzanja, znači ovo je taj skalar, a zatim se smjer puzanja i komponente izračunavaju izravno iz Misesova kriterija plastičnog puzanja. Ovo je taj krip. Na sljedećem slajdu imamo još modeliranje hidrodinamike, znači to što sam prije rekao za neke paste ili tekućine ili taline. Znači, smjer toka je tu definirana samo Smithskim naprezanjama. I taj slajd prikazuje simulacije polietilena visoke gustoće na 200 Celzijevih stupnjeva, znači neki proces puhanja materijala, i na temperaturama iznad približno 150 stupnjeva HDPE-u padne granica plastičnosti praktično na 0 i ponaša se poput viskozne tekočine. I te se kao takva može i modelirati. Znači čisto u smislu nekog CFD-a, u tom smislu sa konačnim elementima. A posljednje poglavlje koje imamo, znači jer smo nekako vremensko već pri kraju, je poglavlje modeliranja oštećenja materijala. Sad kao u svakom poglavlju ovog webinarja ta tema je isto vrlo široka, pa nećemo moći sve pokriti,
nego ćemo se usredotočiti samo na modeliranje inicijacije i rasta oštećenja u duktilnim materijalima. Budući da ti duktilni materijali imaju dva mehanizma oštećenja, a to su duktilna oštećenja kao posljedica pojave i porasta te poroznosti i posmična oštećenja kao posljedica lokalizacije, znači jedno i drugo, na posmičnim ravninama, Abacus oba kriterija razmatra zasebno. Znači, kritično oštećenje je ono koje prvo dovodi do pukotine, a računa se zasebno jedan i drugi kriterij. Za svaki od dva kriterija potrebno je navesti dva podatka. Naime, točku početka ili inicijacije, koja je tu označena sa točkom A, i brzinu razvoja oštećenja. Ova dva grafikona su iz literature gdje definiraju inicijaciju oštećenja za aluminij. Naročito ovaj početak duktilnih oštećenja uvelike ovisan je o hidrostatičkom dijelu naprezanja. Znači, vidimo da je ovo funkcija stress reaxiality, a tu sa desne strane prikazano je kako ove krivulje unesemo u Abacus. Znači, ovo je samo inicijacija gdje počne rasti oštećenje. A nešto neintuitivnija je definicija razvoja oštećenja koja temelji na činjenici da što više izbjegnemo ovisnost razvoja oštećenja o gustoći mreže. Sada, kako bi se to napravilo, kako bi izbjegli to ovisnost, definiramo karakteristički pomak. I ako to pokušamo objasniti jednostavno, znači rast tog karakterističnog pomaka u manjim elementima skaliranjem smanjimo, a u većim elementima povećamo. Tako da na kraju je uložena energija za rast oštećenja neovisna od gustoće mreže. Tako da na taj način numerički smo definicijom izgubili na fizičkoj predstavi šta točno ta funkcija rasta oštećenja je i potrebno je ju kalibrirati iz ispitivanja, međutim dobili smo neovisnost rezultata više-manje, znači od mreže konačnih elementa, jer se ta veličina elementa uključi u razvoj oštećenja. Zato je taj karakteristični pomak i definiran. Evo, stigli smo do kraja webinarja. Želio bih vam zahvaliti na pažnji. Prije nego otvorim prostor za pitanja, želio bih vas pozvati na besplatnu globalnu virtualnu konferenciju koju organizira Dassault System. Možete je naći na njihovoj stranici. A sada bih se još jedan put zahvalio